Kot že napovedano, seniorski plesni pari, prvega na plesišče vabim senior 2 kategorija, gospod Igor Terzič in Branka Dečman Terzič, ki prihajate iz športnega društva Roli Maribor, in pa kategorija senior 3, Igor Raziger in Mojca Noč Raziger, ki prihajate iz Ljubljane iz plesnega kluba Feniks. Počasni valček. Hvala lepa za ta krasen počasni valček. Naslednji ples pa je tam. Tango je polovel v izvedbi Igorja in Mojce ter drugega Igorja in Branke. Dunajski valček kot tretji ples, pa si ga pogledamo.
En aplavz namenimo za Duran Ščivalček. Sledi nastop Slowfoxa in še Quickstepa, zatem pa članski plesni pari, ki se bodo predstavili v kratki predstavitvi z plesom Slowfox, kasneje pa bomo vseh 5 plesnih parov občudovali na plesnem podiju, kot bomo sedaj ta trenutek v izvedbi Slowfoxa obeh seniorskih plesnih parov. Izvolite. Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no crew, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing brutalizing, 8 but 12 forbidden road. Man, I means by no means king of the road. 3rd boxcar in that train, destination Bang Bang. I don't pay no union dues or smoke old stories I have found, short but not too fat and round. I'm a man of means by no means king of the road. I know every engineer on every train, all of the children, know all of the names, and every hand out and every town. King of the road, oba dva plesna para, krasno plesen Slowfox. Lepo vajo občudovati, a še toliko bolj v zadnjem plesu vas bomo spodbujali. Kaj ne, spoštovana publika, Quickstep. Gostoma tudi v času predvajanja glasbe in plesanja seniorskih plesnih parov. Kje so roke? Ploskamo. In zaključni aplavz za oba plesna para. Hvala lepa za vaš nastop. Uživali smo v vsakem plesu in hvala lepa, ker ste stavili.